Hour of Zion, Hour of Zion, Hour of Zion. Pillar of Zion Church International, the Hour of Zion, Ebreo, OFM 107.7. Benade Biara, Anajo, Dumiunu Aba Pao, the Copimson online, Ebebo. Ye Jinema Bompaye, all night Kesiepa. The Fia Danso, Area, no Mionu, Apemu Copim, Nomi and Sabrenos, Yebesan Swishi Adjun Radiasem. I was home for Odij Media, which Yame, Aya or Sofo, Emos Asantia, or your Pillar of Zion, or Boase branch, Sofo, or no Nebetinum, Adia Radiasem, the Abreo, Tieno, Abrebiana, Minimso be Yishra, away Yesudim, when Yamishra, Amen. Yamisha Tifuina, Mamuti and so, Miss Oya Frame, Amos, Miss Namo or Boise. Now, and then you made the last week, and Yashasi. Yabuta in Eba Cope, say a bit to me, Eddie and Wessiwo, I'm a Christian or fire, so I J in Nipa, a copy on Christu, and him. Yabuta in and na last week ye be discuss enema aba bonsam gem yate ho asem eno na ye ba beto aso ye wa disuafa hell and heaven ho na bere nti ye ko hell no nko aso am say asofo e kire mu ma yete asese ye wo hell and ye wo lake of fire ye wo jatade and ye wo amanehunu ekuro ma obetwan yansa na ye wo free wo akọ jatade nim na ebi kasa bonsam gem eniwo ti so far as my reference from Genesis to Revelation none of the book in the Bible each book stated was able to state about lake of fire ebia state lake of fire ho asem ne just ade no ade a ewo ho pa ewo ho internet etiefo pay attention for pen quotations bibiri so evangelist wa ha so for some ha so let's ha nti quotations bibiri beba fa pen ne twiro bi gu ho ena me ma yakọ deep ankasa ye ma quotations abie bonsam gem no so ye a kire nipa nti so let's am so last week ye dru say ye hu se bonsam gem ya ampa se ewo ho ema ye hu se the city Bible describe no say the city na ye be dru third point say ede ba ade ne betimi ede ye ne wa asase we so ye ba ade ne betimi de makosa ikeni and sorry baby the minim ni say this time so problem because omo yera nipa and they say me wo course aminya e man ba ko unya revelation na rapture si den ani pe yera ni pe kam wana wetimi akono wana wantimi anko awusu de akoso nyina ache se Yesu mayen aben timisrawo ba mu bi na adawo e ma nipa nto anansesam enkyere nti pay attention na wie su tie so let's enti so ye ko lake of fire na so databia e da wo twen enipa abonefo no bebe se na ye start free was so for e de ba de ana sesi amete ameka sei se me ye sofo se me ya asoreba se me nkwaso de ba de ne betimi di makọ bonsam gem sofo me dasi mechia atifo nyina advance mai live baby a obia no said the last week say program you know bia tumo next week dem share bo meko live ma sofo mo sebo next week me na rich mse sofo atifo nyina nti me last week no everybody fire so church nsem bi mu pa ema can send from Genesis to Revelation no bebia ni wa Bible na anka lake of fire bebia ni nyina that's why the number 2 just say what person who the thought about it what the some minto no mbato text message line no yam fa no 2 answer nti yegusu a teach no so our question and answer our contribution bia na what text na you ready answer na yapon 0548 799 376 0548 799 376 God bless you avin so for battle trust enunti atiefo adea
ubeya edube kobonsam jimi. See you can count Romans chapter 12 verse number 1. Paul bekan sembi. Osi anuanu mi gye Nyankopon moguru huntu etum fu se. Momfa mu nipadua nsi won se afode a esiase. Enri munyame sompa adwene ewom. Tiemie Kristo suma ye som no. Enye by mouth. Enye yamo. Keke. Eye by accent. yeah Ana Kristo fo nyina ntemi wiase fo nyina ntemi. Bible no says obi ba Yesu Kristo mu a ubenya aden me kan say bibi eba be show so obeye bibi foforo Ghana de bema Ghana ni wa ye Ghana ni say no national ID card identification sa ento bi ba Kristo su mu a you identify fine what I say eno na wa be abode foforo oni ye oye anything a Kristo fo nyina ntemi Paul say mama adwene wo Yesu Kristo mu no entena mumu so what I say anything is ade abema me nkobo nsam gem ani se meji Yesu Kristo adi na matutu manamu asi Yesu Kristo ediem for the first place meji Yesu adi a point obi ka just say it's a deal so me ntwa no eno your first point I quite remember said last week umeki ansana ye cruise yeah first step and they say samanji Yesu ania no way to heaven sana Bible no akana according to John 3:17 so what I say was it the one Yesu Kristo onyankopon ba na anie no wabu na tan dada eda ma men kan na yankase bi e de anu na ka de be ko tu bi e be kan nti misramo John chapter 3 verse 16 omo no mo nyankoma no nyana nkom be bala nu 16 can free 17 one ma men kan no be mic okay John chapter 3 verse number 17 ba form wase na onyankopon ansoma oba ne wiase se o mebu wiase te na emom onfa ne so anyi wiase de ogine die nu wo mu na ten na de wanyi na nie nu wo bu na ten da se wanyi nyankopon ba kro no ani enti nipa bi a first step o be so twe ho free lake of fire na wo so di Yesu Kristo edi excellent ana de wanyi na nie so atemu da so in advance se wanyi na nie aye unyi Yesu ni a ye no edi se so for eno na mititi bibi about the book of life e wo church so the book of life here can was no e Christ dia what I say anything say one meji Yesu Kristo ani a sa enkom ma na ye kan udi nya de ben enkom ana we hu di according to Revelation chapter 20 verse number 15 in the Bible na kan so na we me pato ye ready na read one for Bible de quotation dia ase e ya no be ka so for wa na ne mo ha ken senior unim dia wo bu nsam jemu wa Yankan so for 15 2015 okay 20 verse 15 what say na obiara wa hu ni se obiara wa hu ase nkwan manu o de na se tiamie oto ne twene ojatade ni enti se ya hu din wanyi Yesu ani nkwan manzu din nya de enkom okay so me da ase so waje akwa babiem yeja enti me be se ye hu ne se me ginyankopon di na me se me de Yesu ne de me mfa no ho a metimi ayera na se metimi anyankwa okay me da wase deja me tietie fu nyina se mo so mo nya so etie ye o wade nchire ade ba ko a eja pe wo ni se ye wonyame basakro Satan kura no Trinity yeah ana nyame nso Trinity Satan Trinity ni se wo reject bia enyeye enti ni nyame Trinity no wontimi nka se magiwe yadi betemetawe na se mimi ji utum a de wota no nso be ne dey wontimi nyi utum ma ne nye because wota
ana moment a me ma je watum na omo no nyu ntum no e betim de sakasaka nso aba menene ntam ana menene ntam nso apam na nya apam a esese sakasaka bam ntini se ntino wo no be out ummem mo de yete ntobi ntimi ntina senka se madia wonyankopon di without Jesus Christ anya possible Bedase. So what was that? About so for Contribution. Oh man, and company kotesi bi support so be say maji yesu but maji everyday but me fa me fa Yesu. Nyankopon ye gini di na wan ni Yesu. Tie me according to Ezra chapter 23, Ezra 32 rather 32. Bible net da ho no e kasama ne ho 32 verse number 32 Ezra 2:32 to 33 no 32. me patoti sa asem wo se na fe se wo de won boni free na fe wo de won boni be free wa ma me kan free verse 30 na ti ase na ade a tie no mo sika kire oman no se mo de moye boni kase na afi monfru mefru mako awurade nchen ebia metumi mapata ama mo boni na mosi sane ko awurade nchen ko kan se oh boni kase na oman ayi na waye sika anyame afa verse 32 na afi se wo de won boni be free a na afi free onwuma a wacho ni mu verse 33 na awurade ka kire Moses se je waye mbone no ono na mepepa no mafiri me ngoma ni mu tiemie se waanyi Yesu ani a eye bone se waanyi na anya de be ani yes Sa enwuma we ni sa brewe na no kasa na Nyankopon na ase Yesu unza na Nyankopon no ba New Testament wan na be ka se enkwa nwuma no Yesu o aja se edino o se ne waye me bone no ono na mepepa ni dini afiri nkwa nwuma ni and this book no you can say book of life. Life means Christ. Yes. And this a book of life. That book and you can Jesus Christ there. And that's when you keep records no Christ and so excellent. Wonderful. What I say? There's on say in Psalm 170 abo pono na Christ. Yes. Na Christ. Ono ne born. So nyame nhyira mo pa so for Sam bram and wa ba no kwa de wunye die you go for mo papa na kasa no muntie no so Sam mo kwa ne asphalt eda on say asama ye ke yawra wo sempa ye tichifa ekwan kese ene ekwan hia no no se kwan kese no no nam so doso oye pi enti ye bobo so last week and then now near and then wa betum ye be say ye hu se ya mpa se manyi Kristo ani na me se me de Nyankopon na magi adi a metimi anya enkwa abra me ni Yesu ni twaka ngaja metimi akasa untimi enkasa ubeko Nyankopon nchen wa abra Christ ubekweti no because according to John 14 kura no oba be kan John 14:6 no on say oba be kan say onane okwan no yes no kure ene enkwa no obi nko agya ne nchai age se onam ono ne so eso entina se wohem kura na edan bia wo pona ye fam wuram yes edan bia wo pona ye fam wuram entina ha bi na ye kono epona wo fam wuram no eno ne Christ okay entina se de wan fa prinim no ofa eban na chikom no wo ye wifo o zan so fu nyame ehira mo on zan so fu we emu da ho sembo kra o do wa se mama na wo pese okono ho ba ni secretary ene ne nkro uzu nsi wo mu so wo de yanka se mama ho wo de wo se wo mpe wo mu anim ahwa ya se wo se wo kwan bia so fema nsa no ba sa enti wan na eko bi wa wo mfa kwan mu ane ya so de Yesu so so wo de wo mpe na asem so wota no Nyankopon na so ubu na okono ho no e kwan ya fa so kono ho no wo se ne kwan no ene Christ to be de du be pai wo kwan ama du na kwan foforo bia very simple very simple kwan foforo bia na obiem tie fonti no mo nsha no so se kwan bia ni ho apart from Christ and Bible English verse I am the way
I am the way, the way one can say I am a way, the life, the so one truth. can say I am a way and there is another way. Yes. Article. What I say, but you say I am the way. Perfect. There's a couple from behind the baby ma obefa obeko Jesus Christ ho. Nyankopon. Obeko nyame ho. Oh, nyame bia no o to ka say I am a way. Not just a couple from baby. But I say I am the way. Wasi su dwam. What is it jump? Ah, who to me for baby? Yeah, bye. Oh, FM coin. Yeah, one. Wow, it's like say your kwame bibiri na Ghana. Na me be say me call Accra. So far as say you go so asphalt ni say me fa so kwa kopi Accra. E kwan ne e dog Ghana nyina e bia wo ba bia kokwa e kopi. Ntimi nkwa Accra wa bra me mfa nkran kwan so. Ena de me kwa Accra wo say me hia no kwan so bia so twa say me ye dai. Hia. Ntimi de minim say Accra na me ko. Ba bia na me hia no kwan ni mu e. Eno de confirm say I'm on the right lane. This is me Nyankopon nchen. Me Nyankopon nchen. Ano no so say wa obetimi aba ne nchen. O hene ne nchen ame. Wan si chia me so a ye hu na na. Eye simple mathematics. Just nana kasa kora na wu ni say wo Respond direct. Jesus tia me mum som. No no tia me na ma wo woda. Say onso betimi akasa. Na wo kan na nate but wonte. Jesus tia me no nso fa. Or communicate. No no wasa dane amanana. Ojo betimi akasa na nante wo meka ya want afi no bi say ka kire. What I say? Wo betimi akwa wi akwa yesa. Say na meka ayi yese ekukufu ayi vi. So wo ayi mu enya asem bi ko. Eno mu se na na kasa. Omu busa na omu so preach o radio so aka se bi ni kwa se o ka na edu mu ko. Na ka so omu busa na wa na ate ya na obi na be ka kire. Ah yes na no ensi na da na sum wom. Se wo kwasi na my hene say ono anete ya obi na be ka kire no. Ya tendidie. Yes Christ pers ko bi si. Yes. Wonu Nyankopon ba no. Eno anu waka no na so turasu. You see? What I say? Na so turasu e wa wona chi. Because ni kwaso oni wa hene Kasa send you west. So what I say? Enti no say wo say imagine Nyankopon adi. Na wo afi so wo say me John 10:30 ni say. I and my father are one. 1+1. Enti eda na wo koji Nyankopon adi na say Christ de. 1+1 1. So what was it? To how they are so mami. Enti eja de enipa nkasa ho. Adedentwefo no dɔɔso. Tidan. Ɛsem nipa kan no. Tiru anapa. Yes, tidanefo no. Is that wrong about this year no akabisi? On the tie. Tidanefo dɔɔso na nkente saa. Adeɛ ba ko mu ni sɛ, me se me de Christ kora no, onye bibia ma wiase no. Wa bɛma wiase nyina nyankwa. On the tie. Yemusa sɛ, memfa no for example, sɛ Muslim believe Christ so on ni ajenkwa. One. One so na ma aman etimi nya nyamesom. Eye Christ. Christ ma ye na Kristo sum ye Israel senko a. Na kremosum ni ho. Na we ni ho. By Christ be wu ye no. Moja ni na biem. Mene. Nyamesom atimi ateki the whole world. Ma say ye yetimi epeja tworo konkono. Ebo Onyankopon din. Na nkente sa homa boboye na da kanim no kofa no. No abebo no. It is of way. Yes one ne bone pa obeye wo wiase. Anasa asem pa be na Yesu kan ya enye ntia bi muso munyi Yesu. Yesu bone pa obeye ni wiase anasa asem bone be na Yesu ba wo kan e wo ne kasem. Anasa hwan yire ene okofa ye anadwama be no okobọ ye de ade wo de mumbrifu me say de ade ntina we se menyi Yesu ni. Yesu bai asase super de ade pa na Yesu be ye. Papa no. Look at the kind. Was it for the Son of Man coming to seek and to save which was lost? Luke 10:19 or 19:10. Oni papa ni ba so oba ehwe no age wona wa de wayira ni mission di be wiase nyina no. Ana so for point yen kan yen say Satan be capture nipa. Yes. What I say? Obe capture nipa. Eno ti no oba wiase oba ehwe
ne ayera no enye odwan enye na ntwie ena anya akoko eye nipa eni tini Satan di ensem bia se nipa bi tirimu se akwa we wonya Messiah akwa we wonya agenkwa what I say enya boni bi oba ewia se oba abaye na even though kro ono se osia se bia no so kro na offering papa se ja adentini papa me na papa ni yinani no na ne osre ne nkasa ye toso na ye wasania no so no wo wie ye no ose agya e won se be fra wan fi me de enso onsam na de ho be se what I say onsam anam de me ho me se enya boni bia ni wa papa ni ba ewia se oba be ye Nemum say to redeem us all ti ye dia kotre baby papa no Yesu bae wa mekum nipa wa meji obi yere wa mekire nipa bonsam jem kwan wa mekire awale mienu mamenka se mi wa no akesi bi beto mani na o sumbi ena wa ba kristo sum no wa ba kristo sum ena o pese o wale family ni say kristo sum a wa ba ne de wo mo no mo family no bi anko kristo sum da enu ntino enya bia omo be pene so omo ntwe because omo ntimi nya mamre no ewo omo sum ni mu ya mfa mu ntimi fa kristo amamre no enko ye wo omo mu die mu enu ntini se oni be ma ne betena wa bra onye ne ho de da omo ane de omo pene so Jesus Christ ena nti mibusa isa ne se e won ba bia wo sum no mbe so wokọ one kristo sum se wo tena se ni be ma anya onwa de adwuma mo na abo ne nti obekọ hefa wo obekọ he what I say enti no on say obi omunim se heaven ne de wo omunim enti Christ ba obe wiase no onye boni bia enti on say ye bona su jase wo kai what enti ase ma me kai enfu so be ne wo ma enti wo bo be sa enti Kristo ni bia ntie me obe wiase obeji nipa nkwa but Satan yamana record da ono de record na buru so forever enye se record kwa yamu obi record football mu a with a match ni twamu a wale yamani green black card o ti bi bo eti eji a obeji ya no ne ho tan enye se bi a bo Ghana se Ghana ye team se Ghana ye nipa bebre se oh ya ho kire what I say but the everybody ye nima tise mu semti no say even though kra no se president Mahama fi akonya sesia na se nipa fo kra san ba ye nim de di ye nim nti no ye ntimi mu de besi but Jesus na ye di na chini de what assurance Hebrews eka said your tie ne ade tie sa na tie and wo me full assurance of John chapter 14 verse 1 coming down. So ko siese baby aye dey amaye wa me full assurance eno ne ataya nipa bebre ata no ena Kristo mo ja ntimi nyenkwa ena Kristo ntimi nyenkwa ena ho ntimi nyenkwa God need to do a D4 so we prophet said here prophet one so we bofo we common person now enipa utimi e toilet e jonso enne oto yiri wo mpema wo fa timi cassette ya Yesu or you mere person or common timi cassette ya Yesu like eya no enti say Bible na cassette kwan kese na so sam bram kakra ma me on say kwan kese no mo yehu say ne de ye di bie ne punu to hell no ye say o get to heaven no so you want to begin to with heaven Christ and to end up in hell is Christ. Say all rejecting on the say communion is beneficial to believers but defective to unbelievers. And if you accept Christ, you will be saved. And if you refuse to accept him, you will perish to the hell. I send you no wo ye asema wona wonjindi ye wona wayira and na yankwaje nsoma wona wagie die e di kotini ni yes o winti no said ye wo ka no said ye Paul no so e ka sa pepe na we dey compare etie inti no na say ade ba ko ase onipa okweti a ebema ye kan say heaven bebo na wanya wo chefa e wo sa oja tade ni mo no e ba ko ne say umpa mu nka se Kristo we no yen den osore because that God 1 John chapter 4 so for kind of quotation is 1 John 4:1 1
1 John chapter 4 verse 1. Was say a church for panel church bonnet. Nkyerɛkyerɛfoɔ pa ne nkyerɛkyerɛ deɛ bɔne adɔfo mo nya wo mu na ni nemo mu nso ahom no hwɛ se firi Nyankopɔn ana if said if what to for bebre abewiase ye mu na mu hunu Nyankopɔn honhom bia na ɔpɛ mu ka se Yesu Kristo aba honam no firi Nyankopɔn mu honhom bia wɔyɛ den ɔpɛ mu ka se Yesu Kristo aba honam no firi Nyankopɔn mu na honhom bia na ɔnka se Yesu Kristo aba honam no firi Nyankopɔn mu ye ne antichrist amade soreba so sam to aso nti we any asɛm a confirm me point na make no enti no ade a Awurade ka kyerɛ atiefoɔ ne titiriw sɛ wonji Awurade ndi na wonsa kyerɛ ya mesra sɛ wodi akyinigye ɛbɛto hɔ Yesu bo wodi akyinigye ɛbɛto hɔ because one na so focus na me wura ho wasi bɔne bɛɛ paa na Yesu bɛyɛ ya enti no enipa nya na ho tan bɔne no me na se posa because onipa wo kan Romans I think 5 for no Romans on wasi yɛda so ya de bɔnyɛ fo mpo obewui a yegusu di bɔne no obewu ma yɛ ɔwo bɔne a wo pɛ di nti ɛna wo kyerɛkyerɛ nipa what just say sɛ obi mali mienu ne miɛnsa ɛno kra may God forgive you those oba bewu ma yɛ meaning say onipa bi anso asabi onpe se obewu oboni mu bia na say in a way no odwene ho adwene pa o entina John 8 no obedo manfo ye okokwa chile no enka emra no mu de enkie be ku no on kamra mu kie be sina bu aku no but Jesus etwitwaje oba no e man second chance ka kire ne say oba unti ena me bai na wo ye me botaye nso nti amaba enti no kona fa hudi but enkonko ye bone ne dia ebiem oh entino sa wo nipa we ya ne botaye wo de ba ye nyina ne se oba aba be hwe de wayera oba hwe de oyare no ma na duro ama ne ho atom entino sa nipa we ne bone pa oba be ye tia enipa bi no so leaders have we ase from creation up to date leader ben the wu ya otimi e ma ne ho prophecy say me bewu but mesa asole no one leader ben no one onim say leader ben bebre di Yesu Kristo etoto omu leaders so leader ben leader ben say because me ne one man this year na otim say oye Muslim yes mami information oye Muslim na otie na say o kana o say I believe in Jesus but I believe in Jesus as prophet like Muhammad like ohun say onani o say the Muhammad tell o you life sana Yesu no so te edema wo mu what they say but the same Muslim ba kon so abini sia na e ma me comparison mo kire say onu wa be sa kire o the next Muslim am sia de wa ba Kristo sumu and ono no kire say Quran no Quran e da ho say e kasa maako 20 e fa Christ mu a e kasa 2 pe e fa Muhammad Yesu no omo ade no omo Bible na kasa it talks much about Christ yes enipa obae odi doba awiase odi nkabo mu bae odi woje bae odi ayaresa bae o deliver nipa hombone ahye ne so obeto no wani afira omo anite wabubu a omo awsole na nte ekom do a omo waduane enti dia ba de bone be na Yesu aye that's you the way for Yesu ni do Nyankopon yi do all the leaders nearby no obi a be fighting for war ebe pe wonu a ne ho ebe ware meboa ebe ware omunyina fighting for war but Christ by no ono so be fighting for peace yes and love ya obe okotu nsu buru anwi yes o firi wa akọwe na fe oba ne onka bo ma Juda ne because now say baby I didn't start free no yes you see an intina a time kese pa da Israel and Samaria for them because of say time mo ko Babylon no on say asase na chema wo wie no Juda for asase no and Samaria for e be fatana so in the time mo free Babylon back no 70 years back na the land of Judah and that's why occupied among from bebre o ma ye ma nti Judafo anya baabi na create war a be ye time beto wa kusi say Yesu ba ye
a wo preach o Matthew chapter 10 o kire o mu say mum nko Samaria kuro bia so but time ya reconciliation wie and afei the Acts chapter 1 2 on so ka say munko Samaria ani nkuro ni wiase nyina reconciliation Entino Evangelist Kablateria Samuridi 1 Timothy 3:16 man. 1 Timothy chapter 3 verse 9 ye we kan ya man enti eso me tiw Entino said ye kanu no ana ni nyina mu no ya wo asofo bi nso na agina no mo ka sansem no egu akristofo bi no adwene de o mbedi ntia satan yes but say ye careful ni nyina ne say Awurade Nyankopɔn na Jeremiah so ka asɛm bo Jeremiah chapter 5 verse number 30 okan wo se wo se wo ye sofo na se wo cheke ya kasa wo nyansa ni nimdie mu on de tie wo se atemuafo asisifo ebeba enuati adifo ba gisika wo ma hye nkom enti nka wo kodifo bu no waka kire se anointing wo ye no 2 million kentamwa on de tie wo ya fasa wo se mayera baby amenam no menam ye so ana asofo no nso enam wona akono so akoko samsu ne edi emensam on nti asofo na mo akono so ena edu o mo mensam enti no ene wo de yenyi bibia nto nchen ayi ya me de abai man na yi no the friend say man no ni wusole testimony no wo de wutia wo behu why Awurade say ne kra awrako ama the church of Pentecost ne kra awrako ama Methodist all the tie samsol we nyina nso ya big churches am wo wie no se Awurade ka kire ne say oba onka wo man ho asam na ne mabi sisemu a wo pe wo na nso ya bubu nu egu ona sum enti no onka nche won se omubiela mfire bi wo ho nti video ni epe bi be den na ye laptop se no pe video ni bia e me laptop so okay ya metwe mo na se to pa fa to YouTube mesra man no cross wo pesenka onya somufo no mo ye ni free said the Awurade di akyere ne die on fa bi mfirim ya ne be to YouTube on the YouTube why because of say we see nya make akyere ne say die ntia wo free Pentecost mu ni say makinyo online no o ma say no eno mo boss wo sumimpu emfiri ono Awurade ana Methodist won so sapete enipa so emfiri ono Awurade ana wo say abofo de ne ko hell ho no abofo ne kire ne say hell ho members do so ho pa no eye Roman members the church of Okanigam was nipa wu ko hell more our Ghana has said when we come here no yen kan sa eye u that church members enti ene no yeni ankasa ya sofo no kura no ma like in Solomon agere e free nyame so so on say asema sofo abwaje ye ankasa ye nuanu bi asofo bi amba e ka hu bra mavuo di Yesu Kristo atam nyama tantan hwese sofo me ba be preach na ye ntu Solomon me preach ya akwala agunso wa nyina won fe sa no ma won odo yewe oh sa me video me try sofo na me ra ho aso demo afigu na sofo na be abeka se ye de demo ade ye de ntiri we ye de enyu bia opebia ai Yesu bo asema ye ken do de o se ye boa we have evidence we have the video ye me video no me phone se sia what just say enti asofo ni bia aba now no asase be and egu kisosum ni dia best eni mo ase sofo sam asema ye ken o de da ben ye de imam bia besi FM to say wa ko fefi abaya bi wonte bi no kai what you say onya sa ya kasam bia hwese de nkamoso si fa value ebu o mo som obu akra ade o da kase haram no haram yes oya yi bi prawo what you say ade nkamoni ba kase ade we no enye wo mesum no
enya na ne say me ba sorry no mu ba sorry ai panyin no de ade ekuri ni ti kama na ememo mu de ne ba no ne kan be see ya no ko bi gate na decent a man far baby na me man far baby and so now so called pastor what you should say tam me ba wo di say name wo kokramofo dem kora o ne man tena mfra wo be sekramoni be hwehwew na bia ne nyonko ne wo sofo ales no oba ye wuni ho na wo yere ne wo ho no oba betena dem se wo twen o je bi David you never do that ya ka so ni wona no asanti Alam. all the tie because who so betena dem ma ye alam so na ma be si se wuram na ma so nkwan na ko ma so for enya nwanwa se na nsan ai ya wa ha ne me ban se yenya Lord Kenya and yenya ofuli ambunza but on say the nyankopon afren bi an edin se obeje adwuma na to no wasen asan yes but obi guni dia so ya no obi nso de wagya ya to ama mi ka say kro ananyum foforo to say on safa de eja obeda ama asama all can say on one buy but untimi on say Romans can say me say mumunti was Sarah the amana entina be ya na obi nso te won no so ya da religion on ke kan open chase mo kra mo gumu sumne oh obi abetimi aka de ope ade afa wo sumne ho so na mi sha mo na onyam kese on say ya tie nyina no ya be se ni pa nyina hu sa kwan kese ne kwan kitwa na Kristo kan ho asem no na ni pa nyina sa ya we say Yesu mayan aben frankly speaking upon all what you have and the media yana is shaking me cry Genesis to Revelation video no munya abutara mai Genesis to Revelation e bie ni wa anstati hellfire e bia bobu nsam gem ho asem bia e wiase wie enti say teaching say ya na so ye teach before the last days and yema yen ebeto ya ansana and say wona be your research about Ezekiel chapter 38 comparing to Daniel and Revelation in Corona Bible ni bubo din no e bia wo man present krokro no obiem boni din direct ebe confirm prophecies ni nyina and before the great day the last day of this world and say we just say kura besi ni niam e besi ene de ebe to awon tefo no enu mu ne ye wo no ye yawram enti sram sa what ya swale ya and woman be I send me video from which no me ya on say and churches are nyina he says he be preaching about the second coming of Christ no and yama enka ho gospel no is about Christ me dey na some go heavy room ni be ko no no unnecessary matters say Jesus say pie na bie ma say the okobon ma wa asole dem no kenade en ko betwitu o na dey akwabi o de say dem go preach obi na akwa na si wontie and o de na share no o twitu also by force we for yes by o de we na so no say I can say me eneden before Jesus o say me for Jesus o man for Jesus we no say come on akwa na dey share say can Jesus say pie abapa Ghana console dem man ko betwitu because one twa ba biem questions no because buso and some ya can say no yami ade share no ko pa o me tie nyina no to be frank ma bubu he wo mo a omo nye Christ ni ne de yamfa ne say omo nyini ni ondo anyini ni na so nyini di ne na won so anse wo je Christ di wo si wo kire nipa heaven kwan no enti busa say anamo a wonam su enti so e kon kwanje because ne asofo krama Kristo suma sofu no time una anga so ya young guy no also ya sofu na una baby wa kwaka awurade ene ya wana wo so say on say ya Ghana hana sofu panyi bi sa na Ghana de ya jini tum so wa sofu panyi bishop Ghana say Adam wa nya if nwa dia ma wo bia enu ntino say oye Kristo ni na se wonya baba wa na se obewa no na so ne betena ho enwa de ne kwa hunya
Say, we have been able to call only matter when you need to. Look at this. Send a Bible no so can. Na even do crown upon that then what is will be called that baba. Wow. That's one in the da. Kona ko change ti ade. E just asofo we na nipa egu ona eya say bia ka we ka say bia ye condemn obi cha. Yes. Church bia no ye papa wo asase we so kwasem pa. Church every Roman so be ka bia ye ka wan ebi wo ho. Ebi wa wo na person no anye Yesu ani amfa na anye wura no kra agye nkwa so obeti ne num asem na wo hwe na wayo ene de odi hye wuya. Asase ne nya wo dia. Well ene de abanza ye wo kwa so ye so dan na efe. Yes, serious. For message in the brown. Young kind bed, I can't bear 15 minutes. Yeah, fast and for message. So for into Subani, I saw down. Echo. Yes, I saw that I will be a few more obey move air conditioning. One castle with Subani. I would take. I saw them on. First one. Question and answer. Question stroke A. Question Revelation chapter 17 verse 8. The last part says that whose names were not written in the book of life will be found in the world, the lake of fire. Does it mean that some people have been destined to perish? Okay. 2 Timothy chapter 2 verse 19 also confirm it's. Does it mean that even though Jesus Christ came to die for the world, yet there are some people that were not qualified from the foundation of the world? Okay. On the question then say, Yesu ebe wuma ewiase nyina. Na first question no say ye woni pa bi wa ye bo mu ma say omu de omu nyera ana omu nse ya yiramba. Omu ya yiramba. The question no. Young kind 2 Timothy chapter 2 verse 16. Because all na a message. I know your text message and friends is the calling line about 2 Timothy 2:16. But 2 Timothy chapter 2 verse 16 was say na insemu wa e ho ntia ho de ye ho free ho. 2 verse 2:6 or 16. 2:19. 2:19. O say na so Nyankopon nyina so timo pintin kran so anu yi. Erade ni mo na wo ye ne de ene. Ma obi na obo ni din ntwe ne ho free de entene ho. Excellent. Amen. Obi contribution. Ana wo ba so say enti ye woni pa bi wo a ya bom so omu de their destiny for hell. Omo ye yirama. Omu ye yirama. Omu de omu kose. Okobu nsam bim. So First person ya bunzam. na ono kra no ono wonye nyame ba. Okay, ana ma men so name die bonsam ya mono. That they offer Ajamai Kwapia. As greetings to all anyone in the smart about Luke chapter 13 verse 22 to 27. Luke 13 22 to 27. I say it teaches about the way to heaven. Without Jesus Christ, no heaven. Contribution. God bless you. Ajakasa. Oh, one no Satan no cry ya mono. Ye friend. Bible so Nyankopon de janem frema. Ene ye na abofo no di dere. Ye na somfo. Nti abofo ni nyina ye frɛ won. Ba ye nipa ne de onyame tete na tie ne don ye. Nya botere draw ye. To what said ye may be huni ya kesiye ebi de enketo ebi atiko wa ebi de flat on ye ye nyam se nyame to wie ye na fe wo butu ye so hu na sumdue nkwa ho me de adam de asumdue na so so e de ma ye se ye mfa metena se dada pem e wo no ane hu to de hu ne ya atare e de ne se ye forever and ever. Anu wabonefo no beda dan ye ma ye di na chi ma ye ni mo nyam atare na wuro firi ye ho so Abraham on so free or boyte or say my brothers, may God bless you for the great job you are doing for Ghana and Obuasi. I love listening to you
your father, even Evangelist Akosiewa and your people, Abraham. Okay, contribution. So we thank God. Said the question that you know for beside you will be also somebody. You will be also I have one to say one day where you're about. Ye nipa from ne de nyame amu obi aso ma yeraba emum de be me nipa yera no ene se obetu nyame asem atwe on se the Bible ne kan no ye nwan de busa question no o si nyame se wo ma ono ne de enye de yi enyira emfiri mu nyira amen ne de ne hwan ukọ John according to John 7 verse 21 obamu amu ne de no o se dodo agi mi di ye wona waje ye friend say asem no adie no so ana yes ana John 7 verse 21 no so say kai me ehwe o kan sem bi John Matthew 7 verse 21 Matthew 7:21 no biara enye obiara wose me say urade ene be ko so enye nja no wo soro no apede that's why jana apede ne say di Kristo ni di na di ne mmara nsem so amen konsan was mo kan say Timothy ka say bi say eno kwa say ne say ni wo a ye ne na betena say ya mpa na wo mpa ifi so no kwafo no ntimi mpa no wachi nti so awaja me hu say urade enu masem ompo idi a urade ompo ana won say so let's akaya 2 minutes be so for the make can say atiefo nyina hu say bonsam je na ye ka no yenti egin edaso bonsam eja nyame wan se je na amanipa dabi so wan se je na amanipa wo se wo mo mbedi se teachi nyina what I say enu nti no so bi ba ya yira ba on dey look 10:19 and 19:10 wo se oba so ba hwe no waje de ayira so enu nti no kwasi we no obuze na hu se apamna de no ka so okobofo boko every 50 some every 58 ne na yem anything am say ofon kwa na Peter so ka se bi mo aya bon say ye nche won yes sir edo ya nyame adwan next week I want to be. ya be ba